media na pai play hambai bo tini o sari jora bo chung ba oro phai chon jora ri mani bagai chung tini main ni kaisa chini press briefing ba press of hemani ekta no karon thanai 2 din age 21 tarik shonibar ni dina chini oro kaisa BJP ni kaisa joining program henoi kaisa khalaika abuna chung totally condemn khalayo tamne henge borok tatal saboi chini o charkalak parani jeta 15 family 35 putar borok je tipra motha no ya kare je tini BJP ba join khalaika henei borok samani abo totally tatal chung bonam totally condemn khalayo tamne henge borok ora tatal saboi chini parani kaisa borok central ni kaisa team phai borok no observe khalai phaina henei borok ko saboi borok odina borok chini parani koyekjon ana ringai borok tebo phaya panasi borok tin boni borok no boni BJP ni borok ni bisinga no borok tubulai phatani tuboi adina borok omti kalai borok kaisa press ba joining program borok khalaika tam hego belekhana chaya tam hege tabuk nirbachon ni ekta ta hebana code of conduct model code of conduct jaringoi thaka chung tabi in jorabo kebo joining program khaina thanga henge proper kaisa tam hebana application khaina nangnai kabangma formalities tongo kintu boro abo khalaiya boro oro phai hotat khalai in je code of conduct ni bisimti phano boro tini oro phai buina tatal sabai boro kaisa joining program khalai man abo belai kana chaya tamne henge जों निर्वाचन कमिशनार सानान मुसुंगु तिनि प्रेस ब्रीफिंग नि माध्यमे बरक बो अक जिनिसता नायथुं तामने हेंके अमहाय ताताल कक साबै एरें तिप्रा मथान कबांगमा बररन बुमुंगना बरक फेमिलि रन तिनि कायै बरक जे तिप्रा मथानि याकारै बीजेपी बो जुगदान खालाय हिमान आबो बेलेखाना जाया तामने हेंके चिनि अ वार्ड 2 नं वार्ड कलाइबारि नि 3 नं वार्ड कलाइबारि नि हेंगे जों जत्तनो अरो चिनि तिप्रा मथानि सापोर्ट दङो जों चिनि बुस्कांनि चंगमारिओ जों तिप्रा मथानो जों जय खलायनाय जत्तनो जों अरो बोबागराना हामजागो आनो अरो तिनि चिनि प्रेस ब्रीफिंग अफ फाइमानजा फगा चिनि प्राइमारि नि यांग सेक्रेटारि हेंगे यांग दङो चिनि प्रेसिडेन्ट हेंगे यांग दङो चिनि ब्लक नि TWF नि मेम्बर ताय अरो जत्तो चिनि एक्जिक्युटिभ बडी दङो चिनि प्राइमारि कमिटि नि अपना जों तिनि अ प्रेस ब्रीफिंग नि माध्यमे जों सारा त्रिपुरा राज्यनो सानान मुसुंगो उ जे बीजेपी नि जे ताताल बरो जे अमति कले ठकाय बरंनो गोबांमा रां चानानि बागै बरो जे दाबो ताताल बरंनो बुट पाइनानि बागै बरो जे दाबो नग थाङे बरो अमहाय कले बरनो बुमुं साबै कोनो बरने काइसा स्किम दनो तुइ बरो थांगो किन्तु फियाबा आजागा बरो जॉइनिंग प्रोग्राम हेने बरो फुनुगो अब बेलै खना साया बरो अमति प्रेस खाइ दङो आं सानान मुसुंगो तिने प्रेस ब्रीफिंग नि माध्यमे बरं अमनो बन्द खाइनांथो तामने हेंके चिनि तिप्रा मथा जों फाइनाय बुस्कांगो चंगमारिबो चिनि इ जे 3 नं वार्ड नि जत्तो बररनो जों बोबागराना हामजागो जों बोबागराना जों कप्लाय खालाय जों बुथ दिवै जों जयजुक्त खालायनाय आं अबनो तिनि ओ प्रेस ब्रीफिंग नि माध्यमे हायना हाय तिनि अ प्रेस ब्रीफिंग बरो जे जॉइनिंग प्रोग्राम खालायमान प्रोग्राम न आं टोटली कन्डेम खालायो एवं जों अबनो जों रसेनानान बागै जों तिनि मंडल प्रेसिडेन्ट गै जे तिनि अदिन जे कक सामानि अबनो आं बनो कयनान मुसुंगो नंजा दाक्तिनो अबनो हयतो काइसा प्रेस ब्रीफिंग खालाय नं अबनो रसायना दे तामने हेगै जों बसकांगो तै अबनो बागै सिरिं खालाय तंगलाक तामने हेगै न अमहाय ताताल बरो जे अमहाय खालाय जे बरक न थकायो जे जॉइनिंग खालाय रिमान अबेलेखना साया जों टोटली बनो कन्डेम खालायो चिनि 3 नं वार्ड नेगो जत्तो जों अरे तिनि मांजाक फाइजाक जत्तो जों बेनि बागै प्रतिबाद जों तीव्र प्रतिबाद जों खायो आसुनो इंगे ताबुक चिनि यांग बसकांगो तै बो चिनि सेक्रेटारि दङो बो कक्सानाकै जों साइमानो बनो 23 जानुवारि 2023 नि सारिक जरावा जों तिनि मीडिया को ब्रीफिंग खायनि मा फाइखा तमनि हमले थांनाय 21 तारिख जानुवारि वो 3 नं वार्ड कलाइबारि नि चारक्लक पारावो बीजेपी रक नक्सु नक आरि नि बरक रंनो रिङै फाइनाय फैदि ऑब्जर्वर फाइनाय किसाबनो मुखांफुनो रखलायनाय अकक रिंमा बायसि तिनि बरनो लास्ट ओके तमा खायखा बरनो जॉइनिंग खाय होनै जों नुखा जे बरनो मीडिया तै सोशल मीडिया तै साखा जे 15 परिवार 33 वोटार अमहाय क्लाइबै जोंनो बा मीडिया तै बर साखलायखा अब बेलायखे निन्दा जों खायो तने हमले कलाइबारि 3 नं वार्ड बेबा बोबाग्रानि सपोर्टर जों बनो बेलायखे हामजागो तेबे अमनि बिसिंते आं सानि मुसुगो तेबो अजुमला बाजी बीजेपी
tama bukai tong thangnai koyek bosor romoi borok self help group nei para guri kharkha belai kaham piaba aro posu soki tama soki hinai borok team kabang ma khaka khama pore tini self help ni scheme no toibe NARLT ni scheme no toi si borok tini self help group party khaya ba self help group bo member krin pojonto borok bagaisi a scheme rong no nai pai o belai ke sing naslebo te condemn khaye obo hai samung te tang na thei sing te sanamu sugu o kalaibari 3 nong wado sing bebang no bobagra no hamjago sing bobagra ni teine tongnai hani baina ang koina musugu o median tei o je borong ni je wrong information wrong report roman no daiti rosaina na ingthang nya ke sing strong action na rai obno teiwe sing sanai sini blog ni cashier tipra motha ni ngai saiknar kha boroni kono ku top conduct rei obo haike khaime ni bagi ang belai ke condemn khaye future om haitang na thang sing obono nayo sing o parabo jotono shanti kesang boyar bai khlai bubak ron support khai sing kaplai nani opposition imang opposition ni nahar bang sing nang setang tini an briefing go belai ke hambai sini dong tv nobo o jora sing no romani bagai hambai jono jora romani bagai thasingo sini primary committee ni secretary te sini tipra motha ni jombo jila block committee ni kesia bok srai ke kok sai khana roka ang buje borok saman na tei na ang kasia sini takarjula mondol ni je nirmal de burma president ang kasia ang prashna khlaine musugo tini je borok 21 tarik go sini kalaibari 3 number charkalak parwo joining program ni jeta borok khaipimini abo bebag ni dala tatal ang bono kasia sungna musumai oba haisi tini borok ora jaga press meet je borok khlai phunuk khasungna joining program hi khlai phunumani a jaga o sini tipra mothani borok masa phane krei je ar jaga picture nok jamani jaga agin simnu borok BJP khlaini borok mangsi a BJP khlaini borok no tei si borok oma ke tatal phunugui tongu ang bono sungna nami ke oma haisi BJP party khaine ni hingke wife joining program khaine nangnai wife join khaine nangnai BJP o tini borok agin simi borok BJP khlai tongke tini tangi borok no haine hai photo toi phei bosang basare borok joining program hi daraksa abo belai ke saya abono ang president hisabe belai ke ang condemn khlaiu je oma hike khoroksa takarjula constituency ni nirmal deborma ama hai mandal president ngui tongu sitini ora jagao ama hike tatal fresh meat khlai suma phunugui tongmani tini ang den boni thini te khushon khaye tini charkalak para 3 nong ward BJP ni leader ngui jenono saito bokha abo nung dala de sajaka kubudi sajaka nung boni kok bai bahai phai no om hai jaga hai no dala kok saitong phai tini je charkalak para ni BJP ni leader ngui tanara bebak tatal size no toi pheu je nung adino nini buskang basa jaka nung mani baro agini sibini BJP sini tipra mothani boro masa phane krei hani bangini oma hake tatal khaimero no belai ke sini para ningai sini 3 nong ward ngai belai ke chung sajaya te oma hake bobishodo ta khlailang thang ne ang nini thaniwo koi jaw nirmal debor manna